Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yagaruje moto y'umuturage uherereye mu karere ka Gicumbi iheruka kwibwa, ndetse abaturage bagatanga amakuru bavuga yuko iyi moto yibwe mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba ndetse yaburiwe irengero. Nibwo rero polisi yahamagawe bavuga yuko hari moto iri kugurishwa amafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Polisi yahise yagera ihita muri yombi bano basore uko ari babiri bakurikiranweho icyaha cyo kuba baribye moto bakaba barimo bayigurisha. Polisi ivuga ko tariki ya 14 Werurwe 2026 abaturage bo mu murenge wa Bumbogo akagari ka Muvumo mu mudugudu wa Kigabiro bahamagaye polisi bavuga yuko hano hari kugurishirizwa moto, kandi iyi moto bari kuyigurisha ibihumbi 100. Nibwo polisi yahise ihagera kugeza aka kanya zino soresore zibiri zarimo zigurisha moto ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda zita zitabwa muri yombi ku bufatanye amakuru abaturage baba batanze. Bityo rero polisi y'u Rwanda isaba abaturage kujya batangira amakuru kugira ngo bino bisambo biba byakoze ibyaha byo kwiba bijye bifatwa bitabwe muri yombi. Muhanga operation ya polisi yafatiwemo abantu 59 bose muri operation ya polisi. Polisi y'u Rwanda yafashe abantu bagera kuri 59 barimo abitwaje intwaro gakondo n'abashora urumogi cyangwa nyine n'abagurisha urumogi. Ubwo bivuze ngo nyine babandi bagenda bagurisha urumogi n'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, babandi nyine bajya mu birombe bagacukura amabuye bagakuramo zahabu bakazicuruza bwambuye agaciro, cyangwa ibintu bari bifite agaciro k'amafaranga menshi cyane. Bivuze ngo rero polisi aba bose bafashwe muri operation ya polisi yari yakoreye mu karere ka Muhanga hano mu mujyi wa Muhanga. Mu bafashwe biganjemo urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka 20 na 35 y'amavuko. Bivuze ngo rero abafatiwe muri operation bagurisha ibiyobyabwenge, bitwaje intwaro gakondo, abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bari mu kigero cya 20 bari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko na 35 y'amavuko. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru yuko hakozwe operation ya polisi mu mujyi wa Muhanga bagiye kugabana amafaranga bakura muri ubwo bujura no operation ya polisi no kuvuga ngo bahise bakora operation. Bino bisambo rero byibumbiye hamwe mu gatsiko ni benshi cyane, noneho ibintu bibye babishyira mu gatsiko kamwe cyangwa baraza bakicara ahantu hamwe ni nka koperative y'ibisambo. Baraza bakicara hamwe ibyo bibye bakabigabana bakavuga ati imba 700 twakoreye mwako no kwezi mureke tuyagabane, nimba baye menshi mwa kino cyumweru mureke tuyagabane. Rero nibwo baje gufatirwa mu cyuho barimo baragabana amafaranga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Hassan Kamanzi avuga yuko umuntu wese uzakora ibyaha nk'ibi ngibi by'ubusambo byo gucuruza urumogi, kanyanga n'ibindi bitemewe n'amategeko, polisi izajya ibafata ikabata muri yombi. Kugeza izi rero harimo benshi bahise batabwa muri yombi bafunzwe. Polisi ikora mu mujyi wa Kigali ivuga ko yafashe n'abandi bantu babiri bafite urumogi kugeza isaha batawe muri yombi. Ubugenzacyaha bwatangaje ko bwataye muri yombi umugore ukomoka mu karere ka Rwamagana akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo wiwe amwishe urupfu rubi cyane amuteraguye ibyuma. Umuvugizi wari mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry avuga ko uzakora cyane gisa nacyo ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rihana bakoze ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba, rinakumire ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Ese wowe urumva bimeze bite? Iyi ni incamake y'amakuru, tugiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Nimba urugo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yagaruje moto yibwe mu karere ka Bugesera nyuma y'uko umuturage atanze amakuru y'uko moto iri kugurishwa ibihumbi 100. Nibwo rero polisi yahise igera hano mu murenge wa Bumbogo, niho iyi moto yari irimo igurishirizwa. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yagaruje moto yibiwe mu karere ka Bugesera, ikaba yari irimo igurishirizwa hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Bumbogo. Ni mu gihe iyi moto yibiwe Gicumbi ku itariki zisanga 14
Werurwe 2026 abaturage bahamagaye polisi y'u Rwanda bavuga yuko hari moto irimo iragurishwa ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Nibwo rero polisi yahise yoherezwa hano mu murenge wa Bumbogo, kandi hari hanatanzwe n'itangazo yuko hibwe moto mu karere ka Bugesera, mu karere ka Gicumbi. Nimugereho polisi yahageze itita muri yombi bano basore babiri bagurishaga moto mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa mu buryo butanyuze mu mucyo.